Ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, хуш омадед ба канали Фархад Медиа. Я хостам бо барномае ки Фархад Мулк Кичинг ном дорад, як нони беҳтаринро барои шумо нишон диҳам. Духобкаги нон, духобка пухта мегирем. Марҳамат, то охири видео бо мо бошед. Видео писанд омада бошад, худотон медонтон чӣ кор кардане. Марҳамат, тамошои хуш. Шири гарм 1 литр. 2 қошуқ намака оби гармда ҳал кардем. 300 грамм сливичный масло. Дрожкада мана хамир туруш кардем. 3 қошуқча. خمیر تیار شد. 1 ساعت جای حرارتش گرم به خمیر دم میتیم. خمیر ما تیار شد. 1 ساعت پس خمیر من رسیده. تیروی Kalon noni kalon zola. میمالیم من روش به شکل سیاه دانه کنجید ده دقیقه دم دادیم. اکنون به دخابکه 180 درجه گرمی میفسونیم. тамошобинони муҳтарам, мана нони имрӯза бо духобка пухтаги мо рости ин якта мони мана оилави ҳаминҷо ҳам мо дастгирӣ кардем. мана канала вайка достим чиста нони тоҷикча када духобка пухтим. мана видео писан омада бошад, худохоҳад дастгирӣ када канали мо барои пешрафтан, дастгири шумо, пешравии мо худохоҳад. мана нони бентон духобка чӣ хел хушро баромад. мана чиста ширу равғани сливичнию
که من در آخر گفتنیم که من تشکری زیاد برای تماشا. حتما من خداتون میدونتون ویدیو پسند آمده باشد لایک комментарий видеоҳо поделиться подписаться обуна шуда. خیر تشکری زیاد برای تماشا.